Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Sabadana ngahaturkeun salam kahormatan Islam, puja-puji kehadirat Ilahi Robbi, sholawat serta kawilujengan tetap ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Isim abdi sareng pangarsa Bapak Kiai Bapak P3 UKDK Desa Sindang Laya. Tiasa sesarengan sareng para bapak, para ibu, para kasepuhan pinisepuh samudayana hadir di majelis akad pertikahan Yayasane saeta nyakseni sekaligus mencatat karena ieu peristiwa anu bersejarah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maparinan hidayah taufikna sehingga ieu pamaksadan aya dina kalancaran, aya dina kagampilan. Amin ya rabbal alamin. Anu kupribrosih hormat pangarsa Bapak Kepala Desa Sindang Laya miwah jajaran, anu kupribrosih hormat para pemerintahan Desa Sindang Laya tikawit Bapak BPD, LPM, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Dusun, oge samudayana, para kasepuhan imati pihak pambagio di pihak pangjajab, parantos lebet karena waktos nu diantos-antos peristiwa anu bersejarah nyaeta prosesi ijab kubul akad pertikahan antawis pangarsa Bapak Wali Rama tegesna Neng Aufa Nurbani Rusli sareng hiji jejaka Cep Adek Ade Harun Ar-Rasyid. Alhamdulillah ketiga belah pihak parantos aya di majelis akad pertikahan. Salajengna pribados mundut karena Allah nak ka para kasepuhan kanggo ngalengkepan rukun nikah anu nomor ka-4 nyaeta disaksenan paling sakeudeuk kedua saksi. Di antawis bapak-bapak anu sami hadir nyakseni aya anu distashih duaan perwakilan ti dua belah keluarga. Alhamdulillah parantos sayogi kedua belah pihakna. Terakhir nyaeta rukun nikah ijab qabul akad pertikahan parantos dicek kesiapanana. Alhamdulillah parantos katawis aya gambaran oge lancar. Cep Adek Harun Ar-Rasyid dina waktosna mugi-mugi langkung lancar. Amin ya rabbal alamin. Salajengna Neng Aufa tawis ieu pertikahan kahoyong Neng Nyalira sukarela teu aya paksaan mangga mundut ditikahkeun kana janten bapak. Mangga ikrarkeun. Sanggam kana janten bapak Bapak Wali. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi tikahkeun, abdi jodohkeun ka saha? Ade Harun Al-Rasyid
Suka abdi Ridho abdi kalayan mas kawin ku artos 10 juta rupiah dibayar kontan bari dikahkeun mangga tos salajengna diteraskeun ku pamosan khutbah nikah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu bari dugikeun ku pangaresa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala halan nikah wa nadhaba ilaihi wa rama shifa wa wa'ada alaihi wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني وقال جامع قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله سببا وسحرا wa kana rabbuka qadira walikulli qadarin ajal walikulli ajalun kitab yamhullahu man yasha wa yusbitu indahumul kitab aqulu qali hada wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mangga urang sami-sami maos istighfar pawali calon pengantin saksi umumna mangga orang sami-sami maos istighfar sareng syahadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda de Harun Ar-Rasyid. Ananda de Harun Ar-Rasyid. Bapa nikahkan engkau. Bapa nikahkan engkau. Bapa menjodohkan engkau. Bapa menjodohkan engkau dengan putri Bapa. Dengan putri Bapa yang bernama Aufa Nurbani Rusdi. Aufa Nurbani Rusdi. Untuk engkau dengan mas kawin berupa uang sebanyak
sebanyak 10 juta rupiah 10 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Upan Rubani Rusli binti Ahmad Rusli Yuni Saputra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Selesai. Mangga doa anak. Satu kalimat terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultanika. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfarisu bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunallu bihir ragaibu wa husnul khawatimil wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi ma fi kulli ma'lumin lak. Allahumma alif baina Jang Harun Ar-Rasyid kama alabta baina Neng Aufa wa kama alabta Adam wa Hawa wa kama alabta laili wan nahari wa kama alabta samawati wal ardi wa kama alabta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubra. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa zama'a bainakum ma fi khair. Allahumma ij'alna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Allahumma wahtasimu bihablillah ya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfir lana amin.